Čast mi i zadovoljstvo da vas sve srdačno pozdravim u ime prijestolnice Cetinje i u svoje lično ime na današnjem polaganju vijenca na spomen Kosturnicu, kada se zajedno prisjećamo hrabrosti, požrtvovanosti i neizmjerne žrtve onih koji su se borili za slobodu i nezavisnost naše zemlje. 13. novembar, dan prijestolnice i dan oslobođenja Cetinja, predstavlja simbol nepokornosti i vječni podsjetnik na naše herojske pretke, koji nisu oklijevali u svojoj borbi za slobodu i pravdu, u vremenima kada je mrak fašizma zahvatio mnoge dijelove svijeta. Podizanjem spomen Kosturnice ovo mjesto postalo je vječno boravište za 120 boraca koji su se hrabro suprotstavili mnogo jačem fašističkom neprijatelju i svojim životima platili visoku cijenu za oslobođenje Cetinja.